Dobar dan svima i dobrodošli na međunarodnu konferenciju pištaljke o zaštiti uzbunjivača i novinarskih izvora pod nazivom Svaka istina ima izvor. Želim prvo da se zahvalim predsjedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, na dolasku i na ovaj način iskazanoj podršci uzbunjivačima, takođe i ministarki pravde Neli Kuburović, svim državnim zvaničnicima ovde prisutnima, predstavnicima nezavisnih institucija, diplomatama, sudijama, tužiocima, našim gostima iz inostranstva koji su najveći svetski stručnjaci u oblasti zaštite uzbunjivača, a posebno želim da se zahvalim uzbunjivačima iz naše zemlje i iz sveta koji će prisustvovati ovoj konferenciji i dati doprinos, nadam se, još jačoj zaštiti uzbunjivača ne samo u Srbiji, već i u Evropi i u celom svetu. Takođe, želim da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja koje je omogućilo da se ova konferencija održi, kao i misiji OEBS-a u Srbiji na podršci konferenciji i Ministarstvu pravde Republike Srbije na pomoći organizaciji ove konferencije. Smatram svojom obavezom, a i zadovoljstvom je da to učinim, da vam predstavim srpske uzbunjivače koji su danas sa nama. I molim vas da im se svi zahvalimo za učinjeno jednim aplauzom. To su dr. Borko Josifovski, dr. Bojana Bokorov, sudija Biljana Mraović, Marija Beretka, Miloš Krstić, Zoran Pandurov, Slobodan Marinković. Takođe bih želeo da vam predstavim i tim pištaljke, tim posvećenih mladih novinara i advokata koji veruju u ono što rade i stoje iza svog rada. To su novinari Sonja Gočanin, Snežana Đurić, Nova Grujić, advokati Jelena Stojanović, Jelena Ćirić, Duško Kovačević i urednik jednog osnivača sajta Dragana Matović. Pištaljka postoji više od 6 godina, osnovali su je novinari koji su ujedno bili uzbunjivači i od svog nastanka do danas objavili smo više od 500 tekstova sa kompletnom dokumentacijom o nezakonitostima koje smo istraživali. Svaki tekst pištaljke može da bude optužni predlog i mi ih svesrdno nudimo tužiocima. Od pre 2,5 godine pištaljka je uz podršku USAID-a formirala i besplatno pravno savjetovalište za uzbunjivače, jedino takve vrste na Balkanu i jedno od malobrojnih u Evropi. Od tada do danas ovo savjetovalište pružilo je savete za više stotina uzbunjivača i potencijalnih uzbunjivača. Novinari i advokati pištaljke učestvovali su u radnoj grupi za izradu zakona. I posebno je bitno što su u radnoj grupi učestvovali uzbunjivači, jer su oni svojim iskustvom doprineli da ovaj zakon bude kvalitetan i da bude jedan zaista najboljih u svetu, ne po našoj oceni, već po oceni stručnjaka za ovu oblast iz vodećih zemalja u ovoj zaštiti uzbunjivača. Članovi radne grupe bili su sudija Biljana Mraović i policijski inspektor Slobodan Marinković, koji su, dakle, ovde sa nama. Srbija je pre nešto više od godinu dana postala jedna od nekoliko zemalja u Evropi koja ima snažan zakon o zaštiti uzbunjivača. Srpski zakon je već na samom početku postao jedinstven po tome što su upravo, dakle, na zahtev pištaljke u njemu izradi učestvovali uzbunjivači. Svi se slažu da je srpski zakon jako dobar, a sada je na nas red da pokažemo koliko smo mi dobri za takav zakon. Ne bude li problema u njegovoj primjeni, to će biti siguran pokazatelj da nešto sa njegovom primjenom nije u redu. Kao što je svakom vrsnom novinaru pokazatelj da nešto nije uradio kako treba ako mu je sagovornik zadovoljan intervjuom. Dobre novinare i uzbunjivače malo ko želi u svojoj blizini. Oni nisu miljenici svojih šefova, a često ni svojih kolega. Oni su izvor problema za sve one koji bi da izgleda da problema nema. Taj izvor moramo da zaštitimo. Baš zato što nismo svi rođeni da pravimo probleme. Taj dar imaju samo neki od nas, a taj talent treba da negujemo. Hvala vam na dolasku i pažnji, a sada molim predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića da uzme reč. Dame i gospodo, vaše ekscelencije, uvaženi prijatelji, pre svega hoću se zahvalim gospodinu Radomiroviću i gospođi Matović na
velikom trudu, na ogromnoj energiji i da im čestitam što su uradili jednu veliku stvar za svoju zemlju. I to je nešto što svako od nas mora da poštuje, jer toliko su se borili i toliko su insistirali na donošenju ovakvog zakona, za koji mislim da je jedan od najboljih u Evropi, da od samog zakonopisca i zakonotvorca oni nose, rekao bih, veće zasluge. Takođe, hoću da kažem da svi ljudi koji se na takav način ponašaju, oni suštinski rade za svoju državu, za svoju zemlju i ja sam srećan što mi nikada nismo zadovoljni njihovim pisanjem, nikada nismo zadovoljni njihovim izveštajima, ali je Srbija bolje mesto nego što je bila upravo zahvaljujući njima. Dolazeći na mesto predsednika vlade, rekao sam da će borba protiv korupcije uvek biti jedan od prioriteta vlade. Osim političke volje koju smo imali i nulte tolerancije prema korupciji i organizovanom kriminalu, morali smo mnogo napora da uložimo i morat ćemo još mnogo napora da uložimo u godinama koje su pred nama da bismo dobili efikasno sudstvo, da podržimo nezavisne institucije koje se bave korupcijom i posebno mi je drago što mogu da pozdravim gospođe Babić i Janković, ali i da uvedemo nove institute poput zaštite uzbunjivača. Samo na taj način, saradnjom sa građanima koji su žrtve korupcije, moguće je postići rezultate. I zato što je to jedan od konkretnih vidova saradnje sa našim građanima. Obično ljudi mnogo pričaju i vidjet ćete u anketama da češće o korupciji govore oni koji nisu bili izloženi korupciji nego oni koji jesu, a posebno sam srećan što oni ljudi koji jesu, koji su pravdoljubivi i koji žele da vide i svoju drugačiju zemlju i drugačiji pristup u budućnosti, danas sem hrabrosti imaju, i rekao bih u najvećem delu, i zaštitu za reči koje mogu da izgovore, a da upozore na krivično delo. Taj zakon je stupio na snagu 4. decembra 2014. i primenjuje se od 5. juna 2015. Učestvovala su 2 uzbunjivača, portal Pištaljka kao predstavnik nevladine organizacije, učestvovali su i stručnjaci iz Velike Britanije i Sjedinjenih država. Zakon je prošao procenu Evropske unije i Saveta Evrope sa visokim dobrim ocenama. Imamo dobar zakon, iako mogu da kažem, sem robe koju sve više izvozimo, ovo je jedna od stvari u intelektualnoj svojini koju možemo da izvozimo. Dakle, mali broj evropskih zemalja može da se pohvali da se diči takvim zakonom o zaštiti uzbunjivača kakav ima Srbija. Danas, nešto više od godinu dana od početka primene zakona, pokrenuto je 299 sporova, od čega je 213 predmeta rešeno, što je oko 71%. I neko bi rekao da to nije dovoljno, a ja bih rekao da je to tačno je nedovoljno, ali je mnogo imajući u vidu u kakvoj smo se situaciji našli, imajući u vidu situaciju u drugim evropskim zemljama. 1200 sudija je pre početka primjene ovog zakona prošlo edukaciju u Pravosudnoj akademiji i upoznalo se sa celokupnim sistemom zaštite prava uzbunjivača, kao i uporednim iskustvima. Postaje se pitanje možemo li da budemo zadovoljni ovim ili ne. Ovaj primer, ovaj zakon može da bude i da služi kao primer mnogim članicama Evropske unije. Iskustva Srbije u zaštiti uzbunjivača postala su relevantna i u Evropskoj uniji, koja još nema jedinstvenu politiku u toj oblasti. Srbija je jedina osim Irske i Ujedinjenog kraljevstva u Evropi koja ima besplatno pravno savetovalište za uzbunjivače. I vi imate jedno, ako se ne varam, i hvala na tome. Institut privremene mere pokazao se kao najjača sudska zaštita uzbunjivača. U praksi se pokazao kao delotvoran, a takav je stav međunarodnih stručnjaka. Prema istraživanjima sprovedenim u celom svetu, uzbunjivači otkrivaju najviše kršenja propisa, više i od policije i od tužilaštva. Vi nikada ne možete u potpunosti da eliminišete mogućnost odmazde nad uzbunjivačima, ni u Srbiji, niti bilo gde u svetu. Ali zakon može odmazdu najstrože da sankcioniše i to je svrha zakona i time na najdelotvorniji način štiti uzbunjivače i obeshrabruje njihove progonitelje. Naravno, ne smemo da zaboravimo
da borba protiv korupcije nekada tu počinje, ali se sigurno tu ne završava. Srbiji predstoji dalja reforma sudstva, u toj oblasti imamo ogromne probleme, uz svo poštovanje svih onih koji taj težak i odgovoran posao obavljaju i mnogo toga moramo da uradimo u budućnosti da bi situacija bila bolja. Međuresorska saradnja policije, finansije i pravosuđa mora da bude konstantna, efikasna. Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije daće nove mehanizme ovom nezavisnom telu da dolazi do relevantnih podataka i da istražuju moguće izvore korupcije, pre svega u političkim partijama i među onima koji obavljaju javne funkcije. Vlada koju predvodim pokazala je, ne samo inicirajući ove zakone, već i mnogim drugim primerima, nesumnjivu posvećenost borbi protiv korupcije i nultu toleranciju prema njoj. Želim da pružim podršku svim uzbunjivačima i čini mi se da sam ovde najglasnije aplaudirao dok ste izgovarali njihova imena. Želim da zamolim i sve druge da taj posao obavljaju u budućnosti, jer to ne rade za sebe i svakako ne samo za sebe. To su ljudi koji obavljaju veoma važan posao za celu našu zemlju, za našu državu i od naše države u vrednosnom smislu prave neuporedivo bolje mesto za život. Ovo je poziv i apel svim građanima da prijave svaki takav slučaj. Dakle, kada se suočavaju sa onim što mi često nazivamo i malom korupcijom u zdravstvu, školstvu, drugim institucijama, pri dobijanju različitim dozvolama. Ja ću vam navesti jedan primer. Zašto nam legalizacija ide sporo? Niko ne razume. Dali smo najpovoljnije uslove koje nikada ni jedna vlada nije ponudila. Ide sporo zato što svako čeka nešto za svoj džep i neće da ubrzaju ceo postupak. Nisu naviknuti da to mora sad da ide brzo i da nema za nečiji džep. I svuda nam ide sporo. Naravno da ide 10 puta brže nego ranije. A to mora da ide bukvalno 1000 puta brže da bi se proveo zakon na način na koji smo ga mi doneli. Ali neki ljudi računaju, ako ne dobijemo tu priliku sad, ako je ne iskoristimo sad, nećemo imati u budućnosti. Uzbunjivači su ljudi saveznici na istom poslu na kojem je i čitava vlada Srbije, na poslu iskorenjenja korupcije, i zato imamo zakonsku obavezu da svakog građanina koji korupciju prijavi zaštitimo, a one koji su delo korupcije počinili da bespoštedno kaznimo. Hvala svima koji ste na tom putu i ja još jedanput hoću da se zahvalim Vladi i Dragani na ogromnom poslu, vašim novinarima, svim ljudima koji su sa vama sarađivali, bez obzira što nisam uvek sa svim što sam mogao da pročitam bio saglasan, ali to valjda, kao što vi kažete, pokazuje da ste dobro svoj posao obavljali i ja vam želim još mnogo uspeha u narednom periodu. Apsolutno uveren da i ovakvim stvarima iz oblasti vladavine prava, pored ekonomskih mera i značajnog ekonomskog napretka i ove velike vesti da smo za 2 godine napredovali za 44 mesta na svetskoj Doing Business listi, i ovo je jedna od stvari koja će nas i u tom smislu i u smislu sigurnosti ulaganja u našu zemlju, želje investitora da ostanu i opstanu ovde i da ulažu novac u Srbiju, svakako će nam pomoći da to bude još izraženije i još bolje. Hvala vam najlepše, mnogo dobrog rada vam želim i još jedanput veliki pozdrav za sve uzbunjivače, srećan rad i dobrodošli novi uzbunjivači. Sve najbolje vam želim. Kada smo ovih dana razgovarali sa našim gostima iz inostranstva koji su, dakle, najveći autoriteti u oblasti zaštite uzbunjivača, često se kao lajt motiv ponavljala jedna rečenica da oni nikad ne bi očekivali da ovako dobar zakon dođe iz Srbije, iz zemlje koja je poznata po ratovima, po siromaštvu, po korupciji, ali meni je drago da oni shvataju da je Srbija napravila jedan iskorak, jedan veliki iskorak, i ne samo u ovoj oblasti, ali posebno u oblasti zaštite uzbunjivača, i da je sada na nama veliki posao da nastavimo da primenjujemo ovaj zakon onako kako treba i da budemo još bolji i da pokažemo da Srbija zaista može da bude svetionik u nekim oblastima
i da prvi put posle, ja mislim, 100 godina Srbija za nekog u svetu znači, bar u jednoj oblasti, nadam se da će to biti i u mnogim drugima, da znači jedno dobro mesto koje nudi nadu ne samo ljudima, građanima ove zemlje, nego i mnogim drugim zemljama i građanima koji se suočavaju sa istim problemima s kojima se mi suočavamo, i ja se zaista nadam da smo na dobrom putu. Pištaljka je inače članica jedne međunarodne koalicije koja se zove Whistleblowing International Network, odnosno Međunarodna mreža za uzbunjivanje, i ja bih sada pozvao koordinatorku Međunarodne mreže za uzbunjivanje, Anu Majers, da nam se obrati. Your Prime Minister is a lot taller than me. First of all, I would like to say how honored I am to be here with this group of people and in this country at this time. I was here 4 years ago when there was a project around whistleblowing, and there was good work being done, but it was so far away from where you are today. I'd like to thank the Prime Minister for being here today, because I think one of the things in a whistleblowing context is that whistleblowers can feel like it's about their fight with everybody to actually do something for everybody. And laws are also a very strong signal to the society that we think this is important, that we think that we want to hear from people because we need to know. And when a Prime Minister comes and says this is important, that is an incredibly strong message to society. Whistleblowers should not remain isolated. We should be walking towards them as they walk towards us. If we make that road very, very long, by the time they get to us, they're tired, they're exhausted, and their knees are scraped, and sometimes they don't make it. So we need to make the voyage towards the whistleblower. In Serbia, there was an opportunity born of some trauma to think about society and to make some steps forward. Every country that deals with this issue often looks at it when they have this opportunity to make change. They look at two pieces of law, but two fundamental aspects of building a democratic and accountable government and society. And that is having access to information and protection of whistleblowers. So it's really interesting to me that in South Africa over 10 years ago, they started to talk about transparency law when they needed to make a project to make a different society and to make a change. And those two laws were separated, but to me, they're fundamentally attached at the hip. It isn't just access to information that governments or organizations give to us, it's our right to know. But with that right to know comes a responsibility to act. It isn't enough to hear and not do anything with it. Whistleblowers need to be targeted, it's information that we need to have. So it's an incredible honor to be here because not only do you have one of the most progressive laws in the world with aspects that I've learned from, but because it is something that came from Serbia, from Serbs. And international experts will come along and say, this is what a good whistleblowing law looks like. This is what you should do to get there. This is how we do it in the United States. This is how we do it in the UK. And there are countries in Europe that have very interesting laws you don't know about, with the most progressive things that Romania has the most incredible law. But it wasn't from Romanian society. It was not consulted with the people. There were no whistleblowers at the table. There were no judges at the table. There were no prosecutors at the table. There were no unions at the table when they were looking at this law and saying, actually, how would this work? How would we actually apply it in our countries? And what problems are we trying to solve for ourselves? So you have a law that actually comes from yourselves. That's what makes it so interesting, so exciting to be part of. It's not because it's something that we say looks good out there. It's because it comes from you, and we want to learn from how you will take it forward.
Many, many years ago, I joined an organization in the United Kingdom, and I was Canadian, so I had a lot to learn about how UK power and politics and judges worked. And the law had been just implemented. And I was answering the telephone, like some of the lawyers at Pashtelka now. And I had a call from an anesthetist in a hospital who was saying that he had had concerns about a surgeon who was basically a bad surgeon. And he was nearly killing patients, but he was a doctor, and doctors had a lot of power in that hospital. And he was an anesthetist, a doctor, but not a surgeon. And surgeons have a certain power. And he talked about how he saved patients. He would prepare them as if they were having open heart surgery, which my understanding now of what anesthetists do is they protect you from your losses of blood and from having such invasive surgery. But he would prepare them as if they were having open heart surgery for a knee operation, because that surgeon was so terrible that the patient would undergo trauma and blood loss as if they were having a much more serious operation. He wasn't the only one in that hospital that knew about this surgeon. He was just the only one who was prepared to say something to a director, making it official and taking it forward. Now, this individual, it was hard. At one point, he called me and said, I'm going to social events and no one's talking to me anymore. I'm very much a bad smell in the hospital. And I think I'm going to go to Canada, and I'm originally from Canada. And I said, that would be wonderful for Canada. They need good doctors like you. But the UK needs doctors like you. And we would need you to stay here. And a number of years later, he called back. The surgeon was not only struck off because the evidence was presented and other people started to come forward when the organization started to take it seriously and something started to happen. That surgeon was jailed. That anesthetist was promoted. He's not necessarily known as the hospital's whistleblower, but he's there and he's working on these issues. Was it easy? No. Was it dreadful at times? Yes. Was the personal toll very high? Yes. But something was done and he was part of the solution. 10 years earlier, before the law in the UK was passed, there was an anesthetist who raised the alarm in a unit of a hospital that he worked, where the surgeons were doing operations on babies. One of the most difficult area. Can you imagine heart surgery on babies, tiny little people? So of course, this is not something that is easy, and of course, babies will die in that situation. But the anesthetist in that case looked and knew that the success rates in that hospital with these surgeons was far lower than anywhere else in the country. There was something wrong. Later, when they looked back, the nurses in that hospital would tell their friends, don't send your babies to this heart unit, go somewhere else. He raised the alarm. The doctors were a very strong, powerful group then, and still are in the UK, but then 10 years ago, before the law was passed. And he was basically shut down. These people did not want to be questioned. They had power. They couldn't understand how a lower down anesthetist could challenge them. It became a national scandal. It was raised in Parliament. That hospital had to change its name in the end to not be associated with the baby heart death scandal. That anesthetist was blacklisted in the health service in the UK, and he ended up leaving and working in Australia. So that was the first whistleblower, and the one I told you about was the second one. And you think the message would have been, don't do it, because what happens is you have to leave the country and you can never work in your country again if you challenge vested interests that are not used to being questioned. But what Nick, Dr. Harper, said to me 10 years later was all he remembered, and was not the personal anxiety between the doctors, was not the fight, but the fact that this anesthetist had saved babies and had done what anesthetists should do, which was to do their jobs. That actually was still there 10 years later. And with the law and with things changing, didn't make it easy for him, but he raised and continued to raise the issue. You now have a law that makes the ones that come before validated, and new people
who will be challenging things that we as a society, you as a society, need to take seriously a little more room, and a lot more in terms of being able to have a judge and society judge it, thinking that maybe this is in our interest to listen. In the banking sector, whistleblowers are also having very, very big difficulties because that is a system that's not changing fast enough. People still, the regulators and the banks, don't want to know yet. It will be up to the public pressure to actually make changes in that sector. So there are whistleblowers in Europe and internationally that are really struggling. In Europe, in 2014, the Council of Europe passed a recommendation, which was a helpful tool, I think, in Serbia. In Europe, that came because there was a report done by Peter Omzik in 2010, and one of the things that he picked up on wasn't just that whistleblowers, and there have been inquiries, were raising things and they were suffering, and that he realized that member states weren't making changes and weren't working towards laws or practical changes, but was also the cultural understanding of what whistleblowing was. And there was a lot of suspicion. It was seen as informing. It was seen as a way of state control. The only way that you can come away from that idea that people are dumping other people in it is for society to be looking at what they say and testing that and having access to it. It shouldn't be one place you can go with information. You need to be able to eventually ensure that the public can test it. Pashtalka in this country has done many things, but they've also done what they do really well. They're journalists, and they have investigated stories, and they've ensured the facts have come out, and they've done their homework. Lawyers too, and I'm a lawyer, and it's a call to lawyers, need to do their homework. They need to test what whistleblowers say, and they need to find and validate that, because it's the reason the whistleblowers have come forward is because they want the issue to be addressed. But if all they do is spend their time defending themselves as whistleblowers, it gets harder and harder, and it's a very big distraction from what the issues are behind the whistleblowing. So lawyers and journalists need to be working for the public interest by listening to the people of Serbia. Antoine Deltour is a recent whistleblower that you may be aware of, and he is someone that faced 10 years in jail and some incredible fine. He was also prosecuted in Luxembourg along with another whistleblower and a journalist. And he was someone who worked for PricewaterhouseCoopers and raised an issue and showed what actually was happening in terms of the company coming up with deals for other companies, his company, the PwC, coming up with agreements with the tax authorities that allowed companies to funnel billions of taxes away from the countries in which they were doing the work through Luxembourg and not paying a lot of tax. Because the society has started to say there's an issue around tax avoidance and democracy in Europe, and because he was adding to the public record, and because the sensitization is that maybe we should be listening, this man who faced a very, very serious punishment for what he did has come through the process and has actually been given a sentence, but a reduced sentence and a suspended jail time and a very small fine, with his head held high because he had support and he had the public with him. And he is not someone who sees himself as a complete victim in this situation because others say this is unacceptable. And again, that's a change in Europe. David Kaye, the UN Special Rapporteur on Human Rights and Human Rights Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, has recently written a report on protecting sources, journalist sources, and whistleblowers. Because this is an issue not just within Europe, not just within Serbia, but in Africa and Latin America. This is about our right as people to know. It's our responsibility to act, and it is working with societies that make this happen. Whistleblowing International Network has been started because there are organizations that have been working on these issues within their own countries, and they need to not only share their practice, we need to learn from Serbia,
But unless civil society is engaged with the support of government, with the support of the institutions, then it starts to change and it starts to have pushback. And civil society is the people that needs to constantly be on watch with our institutions to help make them accountable to us. And this is why the Whistleblowing International Network was developed, because we need to be talking to each other and learning from each other, and whistleblowers are going global. Whistleblowers are raising issues that no longer are contained within our national jurisdictions. The issues are running across borders, and occasionally they themselves are working within organizations that are multinational or international, and so they themselves cross borders. This is not an issue that's going to go away, and as Vladimir has said, this is the whistleblowers here and the whistleblowers in Europe. There are connections, and there'll continue to be connections. You have started a process in Serbia that is incredibly important. We will be watching it with a great deal of interest and support, and it's support for your judges, for your politicians, for your journalists, and for your people. We are very honored that Pashtalka is part of our network. We look forward to learning more and supporting you in your work. This is something that is making Serbia stand as a beacon in Europe, and I wish you all the best of luck, and I am looking forward to hearing from all of you because I have a lot to learn over the next 2 days. Thank you very much. Hvala, Ana. Kada razmišljamo o korupciji u zdravstvu, obično mislimo da su to neki pokloni, neki sitni iznosi u evrima koje moramo da damo doktorima da bismo dobili ono što inače plaćamo svakog meseca od svojih zarada. Međutim, retko razmišljamo o tome da ta sitna korupcija ima velike posljedice, teške posljedice i da odnosi ljudske živote. Dr. Borko Josifovski je jedan od uzbunjivača iz oblasti zdravstva koji je ukazao na ovakve teške posljedice i ja ga sada pozivam da nam se obrati. Pre nego što bilo šta kažem, ja bih pre svega želeo da se zahvalim premijeru, gospodinu Vučiću, koji je prvi, koji je ikada od premijera došao na neku od konferencija Pištaljke, što smatram vrlo značajnim i što nam svima daje nadu da će se ovoga puta zakon poštovati i dosledno primjenjivati. Ja sam po zanimanju lekar i na mesto direktora hitne pomoći došao sam jula meseca 2004. godine. Na toj dužnosti sam bio sve do septembra meseca 2006. godine. Došao sam kao doktor medicinskih nauka sa završene 2 specijalizacije i subspecijalizacijom. I posle 20 godina rada na pružanju hitne pomoći u terenskim uslovima. Mene se očekivalo da zavedem red, odnosno da uspostavim red u toj službi koji je u mnogome bio narušen kriminalom. Međutim, kada sam stupio na dužnost, nisam se susreo samo sa krađama. Bio je to jedan vrlo specifičan problem upućivanja porodica preminulih pacijenata na vrlo skupe usluge privatnih pogrebnika, zbog čega su se ljudi žalili. Međutim, prvi put se pojavila u meni sumnja da se pacijentima prvog reda hitnosti ne pruža medicinska pomoć po protokolima urgentne medicine
kada su mi pristigle žalbe da po ovakvim pozivima prvo na vrata zakucaju pogrebnici pa ekipa hitne pomoći ili da čak dolaze zajedno. Samo bih želeo da pojasnim, pacijenti prvog reda hitnosti, to su oni pacijenti kojima je život u pitanju, da se radi o životu i smrti i da praktično svega nekoliko minuta odlučuje o ishodu intervencije, odnosno o njihovoj sudbini. Ministarstvo iz nekog razloga ćutalo o ovome, ali čim sam ja dobio podatke iz Centra za analizu i uvideo da pojedini doktori uopšte ne primenjuju reanimacije, odnosno postupak oživljavanja, a da su najčešće u prilici da odlaze na intervencije prvog reda hitnosti i da pri tome redovno upućuju porodice preminulih na usluge pogrebnika, privatnih pogrebnika, ja sam odmah sazvao konferenciju za novinare i obavestio javnost o tome. 2 dana nakon toga, 20. septembra 2006. godine, ja sam bio smenjen od strane ministra zdravlja s obrazloženjem da sam, iznoseći takve podatke, uznemirio javnost i ugrozio rad službe hitne medicinske pomoći. Tužilaštvo se, govorimo o javnom tužilaštvu, ekspresno takođe oglasilo nenadležnim, jer nije našlo elemente krivičnog dela na osnovu kojih bi se postupak sprovodio po službenoj dužnosti. Ali molim vas, to je učinjeno 1 dan pre nego što će u hitnu pomoć doći Republička komisija za vanredni stručni nadzor, koja tek treba da utvrdi činjenično stanje po mojim navodima. I upravo ta komisija nalazi da je u uzorku od 52 slučaja sa smrtnim ishodom, gde su prozvani doktori, 2 prozvana doktora intervenisala, u 8 slučajeva trebalo raditi reanimaciju, a nije to učinjeno, i da za 8 slučajeva potpuno nedostaje dokumentacija. Na osnovu ovog nalaza komisije, Ministarstvo zdravlja izdaje rešenje, odnosno donosi rešenje 17. oktobra sa spiskom hitnih mera koje treba primeniti da se ovako nešto više nikad ne bi ponovilo. I u obrazloženju tog rešenja stoji da su pomenuti doktori napravili propuste u svom radu i učinili stručne greške. Međutim, ovo rešenje nije objavljeno javnosti. Naprotiv, ministar zdravlja se sutra dan pojavio u javnosti i izneo podatak u vezi privatne bolnice Decedra, gde je pacijent preminuo, prema njegovim rečima, jer je utvrđena stručna greška, a da u hitnoj pomoći nije bilo takvih, nije nađeno takvih fatalnih propusta. Posle ovoga su za mene nastupili pakleni dani u hitnoj pomoći. A to rešenje Ministarstva zdravlja stiglo je sa 1,5 meseca dana zakašnjenja u hitnu pomoć. Očigledno bilo je predviđeno da bude u nekoj fioci. Igrom slučaja, ja sam došao do tog rešenja i na osnovu njega sam tužio Ministarstvo zdravlja. Ali su pritisci u hitnoj pomoći bili strašni, svakog dana provokacije, uvrede, pretnje. Ja sam morao da napustim službu, uzeo sam neplaćeno odsustvo i jedno vreme sam bio odsutan. Kad sam se vratio, bio sam raspoređen da dajem medicinske savete preko telefona. Međutim, samo 1,5 meseca dana kasnije, iznenada mi je saopšteno da su se stekli uslovi da ja dobijem otkaz. I po rečima direktora to je učinjeno nakon dopisa iz Ministarstva zdravlja po žalbi nekog pacijenta koga sam ja navodno upućivao na svoju privatnu praksu. Ja sam ovaj dopis prvi put video 3 godine kasnije na ponovnom suđenju, pošto sam
prvom presudom suda bio vraćen na posao zbog učinjenih proceduralnih grešaka u toku vođenja otkaznog postupka. I odmah mi je tada bilo vrlo upadljivo to da je ovaj dopis faksiran u kasnim večernjim satima, 11:07 PM, 14. oktobra, zbog navodne pritužbe koja se desila 20. septembra. Na ovom dopisu nije bilo protokola Ministarstva zdravlja, već je bio indeksiran oznakom službeno. I u ovom dopisu se tražilo preduzimanje mera protiv doktorke sa telefonske centrale koja je navodila pacijenta na privatnu praksu i naravno tražio se izveštaj direktora o postupanju u vezi s tim. Ali ovo bih želeo da istaknem da je taj dokument protokolisan u delovodniku hitne pomoći datumom njegovog prispeća, iako se zna da administracija u hitnoj pomoći radi samo do 3 PM. Prema tome, ovaj dokument je bio datiran, odnosno antidatiran, kao i svi dokumenti kasnije, odnosno službene beleške sačinjene fabrikovanjem dokaza protiv mene. Iako je ovo bio očigledan po meni dokument nevalidan, ja sam želeo da se to proveri i preko nevladine organizacije Doktori protiv korupcije izvršena je prepiska sa Ministarstvom zdravlja uz posredovanje Poverenika za informacije od javnog značaja i iz ministarstva je avgusta meseca 2012. godine državni sekretar potvrdio da ovog dokumenta, odnosno ovog dopisa, uopšte nema u zdravstvenoj arhivi zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja, niti ima bilo kakvog izveštaja o postupanju direktora u vezi s tim. Međutim, iako je utvrđena očigledna zloupotreba i memoranduma i pečata Ministarstva zdravlja, nikakva službena istraga nije vođena povodom toga. Nikakva istraga se ne pokreće ni nakon moje pritužbe tužilaštvu već nekoliko godina. Ja sam kasnije, pošto je predmet otišao drugom sudiji, na svim instancama izgubio radni spor, jer su sve sudije prihvatile fotokopiju ovog očiglednog falsifikata kao pravno validan osnov za vođenje radnog spora. Januara meseca 2009. godine dobio sam presudu Vrhovnog suda Srbije povodom moje tužbe Ministarstva zdravlja, kojom se rešenje ministra zdravlja o mom razrešenju poništava kao nezakonito i neosnovano i traži novi postupak utvrđivanja činjeničnog stanja povodom mojih navoda, gde ću sada i ja u tome učestvovati. Međutim, vrlo je interesantno da nekom koincidencom ta presuda Vrhovnog suda Srbije donesena 16. oktobra 2008. godine, dakle onog istog dana kada je meni u hitnoj pomoći iznenada saopšteno da su se stekli uslovi da ja dobijem otkaz. Ministarstvo zdravlja nikada nije želelo da postupi po presudi Vrhovnog suda, zbog čega sam ja podneo tužbu protiv Ministarstva zdravlja i nakon 5 godina pravosnažnom presudom Ministarstvo zdravlja je bilo prinuđeno da mi isplati odštetu. Međutim, ova presuda nikada nije objavljena u javnosti, iako je to faktički potvrda
da je postojala afera hitna pomoć, odnosno afera trgovine smrću. Tužilaštvo takođe nije više želelo da procesuira aferu hitna pomoć, iako sam ja 2009. godine u svoju krivičnu prijavu predao i nalaz Komisije za vanredni stručni nadzor i rešenje Ministarstva zdravlja i presudu Vrhovnog suda Srbije. Čak je i 2 godine kasnije bila odbijena i krivična prijava koju Agencija za borbu protiv korupcije podnela protiv učesnika afere hitna pomoć. I to iz razloga što je nasuprot dokumentaciji, odnosno dokazima, stajala tvrdnja pravnika hitne pomoći da se radi o savesnim doktorima, što je konstatovano uvidom u predmetne spise. Na kraju 2012. godine, po mojoj prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, protiv kriminalnih radnji u hitnoj pomoći, kojima je samo te 2012. godine iz kase državnog zdravstva nestalo 1.000.000 evra, protiv mene je stigla krivična prijava od strane policije za zloupotrebu službenog položaja, jer u moje vreme, dok sam bio direktor, nije bio usklađen koeficijent za raspodelu ličnih dohodaka medicinskim tehničarima prema uredbi iz 2001. godine i da sam ja nasuprot uputstvu budžetske inspekcije davao usmene naloge odgovornima iz pravne i finansijske službe da sačinjavaju tako te platne spiskove po višem koeficijentu, čime su medicinski tehničari sticali protivpravnu korist. Međutim, i policija i tužilaštvo su prevideli da je u periodu od 2001. do 2004. godine, kada sam ja stupio na funkciju direktora, bilo 2 direktora koji su vodili hitnu pomoć i koji su naravno morali da usklade taj koeficijent pre mene. I da ta istraga nikako nije mogla da počne od mene. A s druge strane, ja nikako nisam mogao da postupim po uputstvu budžetske inspekcije 2007. godine, pošto sam bio smenjen 2006. godine. Zbog ovih štetnih radnji, kojima sam ja bio stavljen u položaj krivca i neprijatelja naroda, u krajnjem slučaju, ja sam uz pravnu pomoć pištaljke tužio državu, odnosno državne institucije, Agenciju za borbu protiv korupcije, policiju, Prvo osnovno tužilaštvo, Više tužilaštvo i Ministarstvo zdravlja. Jer smatram da u okviru državnog sistema i dalje funkcioniše jedna koruptivna mreža koja opstaje uprkos promenama vlasti i koja u mnogome sprečava borbu protiv korupcije i kriminala. Jer da nije tako, da je procesuirana afera hitna pomoć, ne bi 3 godine kasnije izbila pogubna afera trgovine listama čekanja za zračenje pacijenata obolelih od malignih bolesti u Sremskoj Kamenici, niti bi izbila afera upotrebe rastvora koji kristalizuju za dijalizu u Medicinskom centru Kraljevo, zbog čega su mnogi pacijenti platili glavom. I naravno, nikada se više ne bi dešavalo da na pozive prvog reda hitnosti prvo stižu pogrebnici. Hvala vam što ste me saslušali. Na našem sajtu imate i tekst, jedan od nizu tekstova koje smo napisali o slučaju doktora Borka Josifovskog, ali ovaj je posebno zanimljiv jer se ispostavilo da su naši novinari prvi koji su za ovih 10 godina
pozvali porodice preminulih kojima su na vrata zajedno sa hitnom pomoći zakucali i pogrebnici i da su neke od tih porodica potvrdile ovo o čemu je dr. Borko Josifovski govorio. To što su naš novinarski pravni tim uradili ovog puta, a naši advokati su uspeli pre nešto više od 2 meseca da dobiju kompletnu dokumentaciju iz tužilaštva i to pokazuje zašto je bitno da imamo advokate i novinare koji rade zajedno da pomažu uzbunjivačima. Dakle, advokati naši su uspeli da iz tužilaštva dobiju kompletan predmet koji je prvi put izašao iz tužilaštva i naši novinari su onda detaljno pregledali svu dokumentaciju, utvrdili ovo čemu sam vam govorio i čemu je govorio dr. Josifovski, pozvali porodice i dobili zaista šokantne ispovesti tih ljudi koji posle 10 godina se sećaju šta se desilo i kako su ih, na primer, 5 minuta posle smrti najbližeg uporno zvali iz nekog privatnog pogrebnog preduzeća da im nude svoje usluge. Ja se zahvaljujem svim govornicima, posebno predsjedniku Vlade i nadam se da smo ovim otvaranjem poslali snažnu poruku svima onima koji razmišljaju da li treba da prijave korupciju ili neku drugu zloupotrebu, da to mogu da urade i da će država snažno stati iza njih. Hvala vam najlepše.